Шубашкарды хальхи искусство центринчи Владимир Аксенов үнер тада педагогын пулдарулы хибе паллаштараган кураву жилче. Онда сырыстын тірлі тапқырды жезене курса келенме булать. Алексей Енекин зепленрех. Курава Чуваш Республикин культурында вадивешлеещене Владимир Аксенов художник-педагог шуралнаранба щит мельжил житнине халаллана. Экспозиция вара ядарлаза маштырын халичи никам гурман картины зенете дыратна. Владимир Васильевич педембе икшыраллы ытла юнережі қадірлене. Шавығыдырақ сыбайлықпа да лопқылықпа баларна. Персонал куравне премшхуд адизм дореш. Хой бурны чухне маншугшпавал, конечно, шанна жакынды пызык курава отвадып тезе. Анчақта вот нөнде урыстынчене кушсагаре. Юнержен әжізім вара вилімзір. Владимир Аксенов шуллызырызымбеде карандашпада ыстаюгерні. Тебір жоқ пулдарулы маштырын сұры хушмалы хымиде чынжын картинына жаврынма булдарад. Сымақмай шақ хытсаларны палитрына да хыйне еверлі югержік теме булад. Чынныбе вара хавғаланупа пуссағыларны сұры юнержен юлашки әжінжен. Шақ вешленмен автопортретран юлны дәссемеккен. Кунда автор ажа-бача куллыбе долны жулахи бақчара тем дойны евер пуласлыға дейінгерет. Картинызым бән жақмар хой шкулебе палыжын. Ширымдығыр жол әшлезе хойын шкуленже. Мен жол ажапчана чын-жын шул теріс вырын тупма пулышны. Эшлеме малала торшма пулышна жазыне. Жамбада Владимир Васильевич чанақта пиде палыжын. Владимир Аксенов ажазене үнерден жіне сталықне туйза илме булышаган игіш кул негеслезе хварна. Каныш менне білмезір, тыван давралы хилемне сынлаган пейзажсембе чечеклі натюрмортсем, портретсем жирна, планерсенже худшынна. Шакпаға әшсембе тулын балаштараган гурав, хальхи искусство центренже, ага уехен иккіміштен ешлейд. Чуваш енгіларым валли Алексей Енекин, Анна Филиппова, Вадим Владимиров.